Ladno sam snimio pola epizode i skontam da nisam uključio mikrofon. Da. I opet, Ćaste Raja, Balkanac ovdje, a danas kupujemo CSGO skinove. I kao što sam rekao u uvodu, danas kupujemo CSGO skinove, jeftine CSGO skinove koji će da izgledaju ljepše nego ovi obični. A ja imam, kao što možete vidjeti, imam već par skinova, to jeste 2-3, onako bez veze neka. Ovaj SSG, ovaj AUGov i ovaj revolver. Znači, sad sam kupio, sreća, shvatio sam na vrijeme da nisam ključio mikrofon pa sam samo kupio ova 3. Tako da odmah ću da vam pokažem kako izgledaju. Prvi je ovaj SSG, to je Scout ili ptičara slashed, ova neka šara šta već. Znači izgleda lijepo, mislim. MP9, znači nisam kupujem za svako oružje, kupovati sam za oružje koja koristim. I evo ga za MP7. Naravno pokazat ću vam na kraju sva ova oružja da možete vidjeti moj cijeli inventory. Evo, potrošio 15 centi, a kupio sam već 3 ova skina. Ajde pogledat ćemo field testet kako vam je stanju. Ako ne znate, znači ovo field tested minimal wear i factory new, to vam je kao stanje kako vam je, vidite ovo, ako je factory new, znači ako je nov nema ove ogrebotine, nema to ništa, ali ono, nekad čak i ogrebotine daju bolji izgled skinu. I meni se ovaj Warm Guard sviđa, tako neću na drugi da pokazujem, znači baš je ružan, tako da ćemo uzeti ovaj Warm Guard. Znači ako ne znate, opet da vam objasnim za ovo stanje. Znači najbolje stanje je factory new, pa ide minimal wear, pa ide ovo field tested, pa ide well worn, pa battle scarred. Znači, pošto ovdje nema ni factory new, minimal wear je poskup, onda sljedeći je field tested, on je najjeftiniji od ovih što je super, tako da ćemo njega da uzmemo. Ok, oko 50 centi, da vidimo sljedeći je ovaj Forest Knight. On je baš jeftin. Nije, znači 0,04. Izgleda nešto baš lijepo, ali je dosta jeftiniji od onoga. Izgleda, solidno izgleda. Tako da ćemo da uzmemo njega umjesto onoga, ona je već 50 centi, tako da ne dajem se tolike pare. Ali vidite, zato što neke puške koštaju skuplje, a i mogu poslije, ako mi ostane nešto para, da uzmem još nešto, možda rukavice ili nešto tako. Rukavice nisam gledao, pravo vam kažem, tako da možda i rukavice uzmemo. Valence, mislim da bi trebao biti jeftiniji, da, upravo sam bio. Ali on je onako najobičniji i dosta ga koriste, ali nema veze. Izgreban je sav ovdje, imali, evo ga factory new, ali on ne dajem se toliko, ima 14 centi. 16 centi, nećemo, dajemo 14 centi. Za field tested, tako da uzet ćemo ovaj skin. Ovaj je najjeftiniji, ovaj ćemo da uzmemo. Znači minimal wear za 8 centi, field tested, mnogo je 8 centi. Ovo je izgleda ružno, ali nema veze, ajde vidimo kako izgleda stvari. U igrici, pa onako izgleda kao govno neko, ali nema veze, isto kao moja kosa ovako sad, niđe veze, ali nema veze, kakva rima, nije to rima, to zvijesti riječ, ali nema veze, opet nema veze, ali dobro. Kupit ćemo ovaj, ajde, Glock. Kako on izgleda, factory new 12, nećemo, minimal wear, da vidimo kako on izgleda. Neki egiptski fazoni, ovo ono nešto, izgleda super, neko oko ovdje, obrve, to je to super, za ove pare ne može bolje. I sada, vjerovatno skin koji će najviše da me košta, a to je AK-47 Elite Build, mislim da je on najljepši. Nije ovo što skup, imam još par ovih kalašnjikova, ali mislim da je ovaj najljepši Elite Build, jest da je dosta korišćen, ali ono. Sljedeći skin koji ćemo pogledamo je za M4A1. Znači koristio sam do sad dosta dugo M4A4, ali sam prešao na M4A1, ne znam zašto. M4A1 Boril, nešto tako, nemam pojma. Ovaj je jeftin, super. Uzet ćemo ovaj field teste da vidimo kako izgleda.
Nikako kako izgleda onaj Nitro. Evo ovaj ćemo da vidimo kako izgleda field tested. A ovaj baš izgleda bez veze, niđe veze. Bolji onaj, iako je i onaj ružan, ali nema veze, uzet ćemo njega. I sljedeća puška je puška koju ne koristim toliko, ali je koriste ostali, pa tako da ono, zašto da ne. Kad već imamo tu malo para, to jest imamo viška dosta para, nisam trebao ovoliko stavljati na Steam Wallet, ali nema veze. Mogao sam za $5 sve kupiti. Evo ovaj 5.90 module, nije nešto, ali ono. Uzet ćemo ovaj nemam pojma kako se kaže. Evo ovaj minimal wear za 77 centi. I za posljednje oružje imamo naravno Desert Eagle. I to ovaj opet Urban DD5. Evo ga, field tested za 27 centi, super, ne žalim se. Sad, znači završili smo što se tiče oružja, kupili smo sve što sam htio da kupim. Vidimo koliko košta AVP sa stat trackom, ovaj Worm God. $5, koliko ja imam, još 5. Mogao bi ga tačno kupiti, ali ne znam, nešto mi se ne daju tolike pare na skin jedan, tako da ono, čisto sumnjam. Vjerojatno ću ostaviti ove pare možda pa da kupim još par skinova ovako, a neću pa kupiti ovaj stat track. Znači pogledajte razliku, 92 centa, pa ovaj 5.43. A neću da kupim iz jedno drugo oružje, zašto najviše AVP koristim. Da vidimo koliko je za ptičaru. Koji smo kupili na SSG. Nemam pojma koju sam uzeo. Imali, evo ova Slashed. Pa nije skup stat track, evo ovdje ćemo kupiti stat trackom. Evo ovaj field tested. Da, naravno, taj je ovo volko skupo, bog te. Ono što je jeftinije. Najjeftinije je $120. Šta? Oj, baže sačuvaj. Šta ovo sad skuplje rukavice nego ono noževi? Oj, strašno, naopako. Koliko je ključ za ovo? Ajde kupimo ključ da otvorimo jednu kutiju ovome. Ovo mi je najbolja kutija koju imam, tako da ono, ajde. Kupit ćemo ovo. Transaction completed, enjoy, hvala. Ok, evo ga, prvo otvaranje kutije na mom kanalu, pa krećemo. Vidimo, ja ne znam da li da se radujem ili da se ne radujem, ne znam šta ću dobiti, znači ne znam uopšte šta mi treba, šta mi ne treba, šta je dobro, šta nije. Ali mislim da kad je ljubčasto da je dobro, jasno, valjda sam pravo. Dobili smo, evo, ovaj nemam skin za CZ75, ali ga ne koristim, tako da mora se možda prodati, vidimo koliko je. Evo za $4 su ga prodavali. Tako da... Dobro smo prošli, nije loše, znači koliko sam platio toliko mi je otišlo. To jest koliko sam platio ključ, toliko sam dobio nazad, tako da ono i factory new je, tako da ono super. Tako da ćemo da ga prodamo, nadam se, i nadam se da će ga neko kupiti. I to bi bilo to za ovaj klip, nadam se da ste uživali. Malo sam smoren, došao sam iz teretane, umoran sam, nemojte mi zamjeriti. A i čeka me Kuzmo da igramo koju partiju. Tako da, kao i uvijek,
to bi bilo to, lajkujte klip ako vam se svidio, subscribeujte se ako želite vidjeti još ovakvih klipova, a do sljedećeg, pozdrav!